Hvala. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam. Zahvaljujem se Tomici na pozivu i sudjelovanju u ovom nizu predavanja. Moj izbor za današnje predavanje je iznenadna srčana smrt. Naravno, taj naslov malo možda djeluje dramatično, ali ono što je činjenica da se nama zaista redovito u novinskim člancima pojavljuju bombastične vijesti o nekakvim iznenadnim srčanim incidentima na terenu. Mislim da se svi skupa sjećate dramatične scene na Europskom prvenstvu nogometnom, kada nam se danski nogometaš srušio. Ono što je bilo za njega sreća, to je da su zaista počeli oživljavanje odmah na terenu i on je srećom preživio. Ono što imamo drugih incidenata gdje nažalost sportaši koji su se srušili su u pravom riječju poginuli za nogomet, za sport, odnosno za svoju zemlju. Ono što ja ću vam sad prikazati neke vijesti iz mislim danas za 14 dana, dvije vijesti, znači jedna dramatična vijest, dakle u Slovačka u šoku, mladom hokejašu pozlilo je na utakmici. To je inače ova liga u kojoj je nekad igrao naš hokejski klub Medveščak. Prevežen je u bolnicu gdje je nažalost preminuo. Nemam podataka što je bilo uzrok tome. Druga vijest je bila neposredno nakon toga da je bila jedna isto dramatična scena u Ljubljani gdje je na rukometnoj utakmici rukometna olimpijska pobjednica se srušila, prevežena u bolnicu, život joj je spašen. Što je točno bilo u podlozi ne znam. Ono što ja naravno zamjeram malo medijima, što neke stvari krivo prezentiraju i tako dalje, ali neću dalje to komentirati. Ovo bi vas samo podsjetila što se nažalost dogodilo u vašoj županiji. Dakle, to je bilo negdje, mislim, u travnju, odnosno proljeće ove godine, kada je mladi nogometaš se srušio i preminuo. Ono što bih htjela samo uz taj slučaj reći, obzirom da imam neke podatke, to nije bio, iznenadna srčana smrt, zato što, bio je srčani infarkt, ali ne zbog neke tihe bolesti srca, nego vjeruje okidač je bio je li bilo nekih supstanci nađeno nakon obdukcije u njegovom tijelu. Sad, ono što je biti bitno za tu nekakvu iznenadnu smrt, znači nekakva definicija. Kao prvo da je to prirodna, nenasilna, neočekivana i da završava letalnim ishodom. To može biti kod osoba, bih rekli, koji imaju poznatu bolest srca ili tihu, neprepoznatu, nedijagnosticiranu do tada. Ono što je bitno da se to sve skupa događa u stvari povezano sa tjelesnom aktivnosti i da se to događa unutar 1 sata. Znači bolesnik se ruši, gubi svijest, umire i to je sve skupa naravno neočekivano za njega i cijelu naravno zajednicu. Kad gledamo uzrok recimo tih kardijalnih iznenadnih smrti, nekako prvo i osnovno, kad se gleda općenita populacija, bilo sportaša, ne sportaša, koronarna bolest. Ali kad govorimo o sportašu, to uglavnom za osobe iznad 35. godine života, kasnije ćemo reći što je za one mlađe. Znači, od drugih uzroka mogu biti neke ruptura tamponada srca, ruptura samog septuma, različite aritmije. Inače, uočeno je da je kod ovih iznenadnih smrti sportaša u principu su različite aritmije koje su se dogodile uzrok te iznenadne smrti i ono što je, ja bih rekla, sreća u tome, ako odmah primijenimo određene postupke umjetnog oživljavanja sa automatskim vanjskim defibrilatorom, višestruko povećavamo mogućnost da se taj život spasi. Ono što je nekako kad se gleda općenito rizik od takve nekakve iznenadne situacije, izrade srčane smrti, naravno da je to mali rizik za mlađe osobe, znači za mlade osobe, znači tamo do 30. godine života. Onda vidimo jedan uzlazni trend za opću populaciju, iznad 35 godina, to je otprilike 1 na 500 do 1000 stanovnika se to može dogoditi. Međutim, ukoliko imamo već nekakvu uznapredovalu srčanu bolest, naravno da postoji visoki rizik od iznenadne smrti, gdje imamo čak odnos 1 na 4 do 10 osoba. Sad, s jedne strane, redovita tjelesna aktivnost, odnosno obično, i sport, se naglašava kolika je njegova važnost, odnosno redovito bavljenje tjelesnom aktivnosti. I preporučuje se u vidu prevencije različitih bolesti, kardiovaskularnih, metaboličkih promjena u vrhu zaštite mentalnog zdravlja. Ono što je i osim toga treba naglasiti da tjelesna aktivnost zaista ima niz pozitivnih učinaka na samo tijelo, na organizam. Međutim, s druge strane imamo da
bavljenje intenzivnom tjelesnom aktivnosti, znači nekakve sportska, dakle natjecanja i intenzivni trening u svrhu naravno poboljšavanja sportskih performansi, da se postignu vrhunski rezultati. Imamo to jedan takozvani paradoks sporta. Znači iznimna tjelesna aktivnost višestruko povećava mogućnost ovakve iznenadne srčane smrti. Znači u predisponiranih sportaša. Kad mi gledamo, naravno sport je itekako zdrav, treba se baviti s njime, ali pitanje je naravno kojim sportom, kojim intenzitetom, nije sve za svakoga. Kad gledamo općenito tu kardiologiju, posebno sportsku kardiologiju, tu moram istaknuti naravno itekako važnost ovoga talijanskih kardiologa, jer talijanska sportska kardiologija je zaista najjača, puno je naprednija i bolja od američke i od američkih nekih pristupa u pregledima sportaša. Tako da imamo jednu prospektivnu studiju koja je obavljena u talijanskoj regiji Veneto, rađena između 1979. i 1996. U toj studiji su bili obuhvaćeni i sportaši i nesportaši mlađi od 35 godina i ustanovljeno je da je rizik od iznenadne srčane smrti 2 do 3 puta veći kod sportaša u odnosu na nesportaše. Sad, možemo naravno, rekli smo koja je iznenadna smrt općenito srčana, iznenadna smrt sportaša ima kao prvo negativan, kad se taj incident dogodi, naravno da ima jedan negativan utjecaj na obitelj, na sportsku i na kraju na širu zajednicu. Pa se može to reći da je to jedan veliki i javnozdravstveni problem. Jer kad se takvi incidenti dogode, naravno to kažem puni medijske članke i da mnogi onda si postavljaju pitanje kad upisuju i djecu u nekakve sportove, je li to sigurno, je li to zdravo, je li to sve te trenažne procese to njihovo dijete može podnijeti. Znači događa se unutar jednog sada što smo prije rekli, od nastupa prvih simptoma i to su događa u principu kod mladih naizgled zdravih osoba. Sad ćemo malo razdvojiti koji su to mladi sportaši. Znači mladi sportaši su osobe mlađe od 35 godina koji sudjeluju u redovitom treningu, timskom, individualnom, ovisno kojim sportom se bave. Dakle imaju redovit trening, sudjelovanje natjecanja i visoki trenažne zahtjeve. Znači visoku učestalost i intenzitet treninga. Rekreativni sportaši su uglavnom osobe starije od 35 godina, ne mora biti, ali uglavnom jesu. Imaju nekakve neformalne rekreacijske sportske aktivnosti, znači ne zahtijevaju redovite treninge i nisu ti treninzi nisu smjereni na postizanje vrhunskih rezultata. Kad gledamo nekakav vodeći uzrok smrtnog ishoda u sportu za dob, znači mlađu od 35 godina, kad gledamo nekakvu incidenciju, odnosno učestalost iznenadnih smrti, znači svih, ne srčanih, nego svih iznenadnih smrti u osoba mlađih od 35 godina, to je otprilike od 1,5 do 6,5 na 100.000 ljudi godišnje. Jako vam visi koje je istraživanje radilo, da li je to radilo da li je rađeno u Americi, da li je rađeno u Italiji, nekoj drugom dijelu svijeta. Ako gledamo iznenadnu srčanu smrt, kod osoba mlađih od 35 godina, to je od 0,3 do 3,6 na 100.000 ljudi godišnje. Kad se gleda incidencija, učestalost iznenadne srčane smrti među aktivnim sportašima od 14 do 35 godina, to je otprilike 3,6 na 100.000 ljudi godišnje. Imamo jedan izvještaj iz Nacionalnog centra za istraživanje katastrofalnih sportskih ozljeda u SAD-u, u Americi, gdje je učestalost naravno muških sportaša, muškarci su tu nekako izloženi tome i da je njihova izgled za iznenadnu srčanu smrt veća do 5 puta od ženskih mladih sportašica. Ono što se isto tako uočilo da je učestalost, odnosno incidencija veća do 5 puta u populaciji sportaša, odnosno nesportaša. Mi imamo, rekla sam, različite nekakva i te postotke i rezultate, ovisno naravno koja skupina je obuhvaćena i u kojem dijelu svijeta. Znači zašto u biti muški sportaši su tome predisponirani, da tako kažem, znači da imaju veći rizik od iznenadne srčane smrti. Kao prvo je veći naravno udio kad se gleda općenito muškaraca u tom profesionalnom sportu. Naravno da su različiti nekakvi trenažni procesi usmjereni kod muških sportaša i kod žena, znači snažni intenzitet i oni što imaju nekako veću, da tako kažem, predispoziciju za te bolesti, nekakvih srčanih bolesti, kardiomiopatije, odnosno kongenitalnih, odnosno urođenih nekih anomalija, misli se na srčane.
Ovdje na tablica malo sitno piše, ali se nemojte s time zamarati. Tu vam je, znači, što su najčešći uzroci iznenadnih srčanih smrti kod sportaša mlađih od 35 godina. To vam je po najvećoj učestalosti ova hipertrofična kardiomiopatija. Dakle, to je jedna bolest srca koja je u biti nespojiva sa intenzivnim bavljenjem sportskim aktivnostima, nije za natjecateljski sport. Inače, a druga učestalost je aritmogena kardiomiopatija desne klijetke. Osnovna, recimo, razlika u Americi vam je hipertrofična kardiomiopatija prva po uzroku učestalosti s njihovih sportaša, a u Italiji, posebno ovo je opet regiju Veneto ću spomenuti, je ta aritmogena kardiomiopatija desne klijetke. Znači, izgleda da više nekako pitanje zbog kojih uvjeta i zbog koje nekakve možda i genetske predispozicije samih naroda je u toj regiji svijeta ta pojavnost te bolesti, odnosno tog poremećaja češća. Ako gledamo sportaše starije od 35 godina, naravno da je onda najčešći uzrok jedna koronarna bolest. Akutna, kronična, najvjerojatnije do tada neprepoznata. Što se tiče, evo ja ću vam tu spomenuti, kad govorimo ostali uzroci, spomenut ću vam ovu komociju cordis, znači komociju možda svi povezujemo sa potresom mozga. To je, možemo reći, potres srca, komocija cordis, kada osoba, sportaš, dobi nekakav udarac u jednoj određenoj akciji srčanoj i dođe jednostavno do poremeća, dakle jedne aritmije, koja može naravno onda biti uzrok i letalnog ishoda. Ja ću vam spomenuti jedan primjer, on se dogodio davno, bio negdje otprilike, mislim, 2007. Ne znam točno u koje vrijeme, 6. 7. To je jedan mladi sportaš nogometnog kluba Croatia Sesvete. On je zadobio takav jedan udarac, dakle od, ne znam da li, mislim da je čak od svog golmana, znači od svog suigrača. On se srušio na terenu, prevežen je u bolnicu, nažalost otprilike nakon boravka 7 do 10 dana je preminuo. Ono što je bio osnovni prigovor njegove majke koja se meni javila na telefon, da je dolazak hitne pomoći bio dosta dug, da se dugo čekalo na dolazak hitne pomoći, jer da su se nekako kad se zove hitna pomoć sa nekakvog sportskog terena, obično misle da su to nekakve bezazlene ozljede, jer da je to bilo davne 2007. Mislim da se ipak sada to malo poboljšalo i možda bi taj život bio spašen. Ali, nažalost, nije. Što se tiče, ja volim davati primjere, spomenut ću vam jednog mladog dečka, on je bio tada brucoš, nije se bavio, dakle bavio se rekreativnim sportom, odnosno dolazio u teretanu bivše škole gdje je išao jedne zagrebačke gimnazije. Njemu je, dakle, u tom treniranju pozlilo. Ono što je, inače, ta škola je smještena ispod Rebra. Mislim da je isto, nažalost, bila zakašnjela reakcija pružanja prve pomoći, jer hitna je brzo dođemo do Rebra i, nažalost, dijete kad je 19 godina, nakon 7 dana, inače, vitalni znakovi su mu vraćeni, mozak je bio oštećen jer se zakasnilo u pružanju prve pomoći i on je, nažalost, preminuo. Uzrok smrti je bila dijagnoze postavljanja hipertrofična kardiomiopatija. Dakle, kod tih bolesti naravno su određeni, dakle, kažem, trenažni procesi, tjelesna aktivnost, vježbanje itekako zabranjeni. To se nije prepoznalo i, nažalost, isto tako je život izgubljen. Ovo ćemo malo, dakle, naglasiti. Dakle, to je iz jedne biti talijanske studije, dakle, gdje prije smo govorili da je to do 5 na 100.000. Ovdje se kaže da je učestalost iznenadne srčane smrti niska, kreće se od 0,5 do 2,3. Ali da je po talijanskoj studiji 2,8 puta veća kod sportaša u odnosu na nesportaše. A kad gledamo po ovoj studiji, ispada da su muškarci osjetljiviji čak u odnosu na žene 10:1. Sad, možemo reći da je biti iznenadna srčana smrt rijedak incident, ali je vodeći uzrok smrtnosti kod sportaša i nekako proširenost tih srčanih bolesti kao uzrok smrti mladih sportaša 0,2 do 0,7. Ovo su neke te aritmije koje se pojavljuju, kod sportaša, nekakvi u srcu dođe do nekakvog
poremećaj najčešće se ispoljavaju kao aritmije i zato kažemo da je automatski vanjski defibrilator itekako nužan na svim terenima gdje može doći do takvog incidenta. Ja bih vam htjela još istaknuti ovo jedno istraživanje koje je rađeno u Hrvatskoj. To je radio kolega dr. Duraković, inače jedan kardiolog i suradnici. Rađeno je znači od 1984. do 2010. I po tome tu je on našao 69 iznenadnih i neočekivanih smrti, dakle muških, profesionalnih i rekreativnih sportaša u Hrvatskoj. Od 13 do 82 godine. Ovih dečko od 13 godina, ja bih samo spomenula, to je incident bio koji se dogodio 2007. To je biti najmlađa naša žrtva, ja mislim, na ovom području Hrvatske, mladi nogometaš nogometnog kluba Varteks, kad se srušio i nažalost preminuo. Kad gledamo, znači evo recimo tu skupinu, znači ovoga 63,8% je bilo sportaša i rekreativaca između 20 i 65 godina, 21,7% 65 godina i stariji, a samo 14,5% među adolescentima. I sad po tim nekakvim istraživanjima i predviđanjima, drugi autori koji su to radili predviđaju da bi u Hrvatskoj broj iznenadnih srčanih smrti mogao biti između 6 i 8 dakle, godišnje, što nije baš mali broj. Ja mislim da je svaki mladi život koji je izgubljen, naravno da to nije dobro. E sad, imamo prevencije. Imamo primarnu prevenciju, imamo sekundarnu prevenciju. Primarna prevencija se u biti tiče nas zdravstvenih djelatnika koji sudjeluju bilo kako u radu sa sportašima. Kao prvo tu su naravno ti važni zdravstveni pregledi sportaša. Jedna meta-analiza koja se radila da se napravi probir kardiovaskularnih bolesti obuhvatila dakle 43.137 sportaša iz cijelog svijeta. I sad se gledalo koliko anamneza pridonosi da se otkrije nekakva tiha bolest, koliko sam klinički pregled, a koliko snimanje tog 12-kanalnog EKG-a. Dakle, anamneza nam u tome dijagnosticiranju iznosi samo tih otprilike 20%. Klinički pregled, nažalost, vrlo malo, samo 9%, ali zato snimanje 12-kanalnog EKG-a itekako visoki postotak, 94%. Inače, kad gledamo pristup Američkog kardiološkog društva i talijanskog, dakle, talijansko kardiološko društvo je već davno uvelo obavezne preglede znači EKG-om svih sportaša, za razliku od Amerikanaca koji to u svom sustavnom pregledu nemaju. Ovako, znači prema smjernicama Europskog kardiološkog društva i Američkog društva za bolesti srca i prihvaćeno od strane našeg kardiološkog društva, ovako vidite, znači mladi sportaš dođe na pregled, naravno uzme se opširna osobna obiteljska anamneza, klinički pregled i EKG. Ako je EKG nalaz uredan, naravno daje mu se zdravstvena sposobnost. Ako ima nekakvih odstupanja, znači bilo zbog anamneze, bilo zbog kliničkog pregleda ili nalaza u EKG-u, onda postavljamo sumnju na bolest srca i tako sportaša upućujemo na dodatne preglede. Ukoliko kroz dodatnu dijagnostiku se ustanovi da je nalaz uredan, naravno onda ga se vraća na početak i pušta ga se u daljnji trenažni proces. Može se tako dogoditi da se nađu neki poremećaj i da se onda uz ne dozvoli potpuni trenažno opterećenje, dakle ne zabrani se recimo natjecateljski nivo, zabrani se dakle puni intenzitet nego nekakav umjereni ili manjeg intenziteta. Naravno, ako je dakle potvrđena dijagnoza bolest srca, onda ide liječenje prema utvrđenim smjernicama ili kažem potpuna zabrana ili djelomično dozvola za nekakvu sportsku aktivnost. Naravno, kod ovog, ja bih spomenula kad radimo EKG, da bavljenje redovitom tjelesnom aktivnosti, treniranjem, dolazi do nekih promjena u našem tijelu, pa tako imamo i određenu adaptaciju srca na redovite trenažne procese. Međutim, neke promjene koje se u srcu događaju mogu vrlo sličiti nekim i patološkim promjenama. Tako da ako netko gleda samo EKG i vidi neke nalaze u EKG-u, a nema podatak da se radi o vrhunskom sportašu sa visokim intenzitetom opterećenja, može proglasiti taj EKG patološkim. Dakle, naravno da tu treba biti jako oprezan i znati ustanoviti dakle, što je sportsko srce, a što je srce promijenjeno koje zahtijeva daljnju dodatnu obradu. Inače, kad se daje zabrana nekakvom sportašu da se bavi sportom, naravno da tu ne treba
pretjerivati, bih ja rekla. Naravno, trebamo to dobro izbalansirati, jer ukoliko nekom zabranimo sport, a da to nije bilo indicirano, možemo kod njega neke druge stvari prouzročiti. Ja ću vam sada jedan primjer samo spomenuti. Bio je jedan poremeć, odnosno to je iskustvo jednog kolege. Došao mu je mladi dečko, 19 godina, sa nekakvim šumom na srcu i dobio je od strane kardiologice strogu zabranu da se bilo kakvim tjelesnim aktivnostima bavi. Ono što sam ja prvo reagirala, naravno u suradnji sa kardiologom, kažem pa kako je to mogla napraviti. Na kraju je to jednostavno uz dodatne pretrage djetetu je, odnosno mladiću je omogućeno da i dalje trenira. Dakle, moramo stvarno u tome biti oprezni za neke druge stvari, kao što ću vam ja sad spomenuti ovo. Ovo je prikaz jednog EKG-a od jednog mladog nogometaša, pregled je napravljen krajem kolovoza ove godine. Ono što sam prvo ustanovila, znači pregled tih nogometaša sam radila ja, da su mi promijenjeni ti, ja ću reći T valovi, nemojte se s time opterećivati, znači mi kažemo inverzija T valova. Prvo što sam postavila pitanje sestri kako su postavljene elektrode. I sad u anamnestičkim podacima nismo imali nikakve podatke, iako neke stvari su roditelji ipak zatajili. Ono što je sreća, što su roditelji bili toliko susretljivi i rekli su da oni neće čekati nekakvu redovnu kontrolu, nego su rekli da će ići privatno. Spomenuli su, s obzirom da se radi o jednom klubu u Zagorju, spomenuli su da će ići ili u Sunce, odnosno Agram, ili u Medikol. Ja jesam djelatnica Medikola, ja ne volim sugerirati da se ide u našu ustanovu, mislim nije moja, ja samo radim za privatnog poslodavca, da ne bi ispalo da ja imam nekakve koristi od toga. Meni je bilo u interesu da dijete dobije najbolju kardiološku obradu što se toga tiče. Ono što sam ja napravila, da sam tražila naravno konzultaciju kardiologa, kaže to nije dobro. Ja kažem pa znam da nije dobro, ne bi tražila pomoć da mogu sve sama riješiti. Upućena je dakle kardiologici koja je zaista jako dobra, napravljena je opsežna, znači prvo kad je pogledala EKG koji sam je donijela, jesu li bile elektrode dobro postavljene. Dakle, svi si postavljamo pitanje da li je to tehnički dobro napravljeno. I naravno problem je taj da je kroz pregled EKG ultrazvuk postavljena jedna suspektna dijagnoza, jedna vrsta te kardiomiopatije, to je jedna novija vrsta, zove se, inače možemo reći spužvasti miokard non-compaction sindrom. Napravljena je ergometrija, ništa posebno, dijete nema apsolutno nekih smetnji, ali ima promjene u EKG-u, ima promjene na ultrazvuku. Ono što još uvijek čekamo da bi se mogla postaviti konačna dijagnoza, dakle tom sportašu, MR srca. Ne znam u međuvremenu da li je došao na tu listu, obzirom da se za tu pretragu dosta dugo čeka i nažalost sad se radi samo gore na Rebru, ne radi se više u talasoterapiji u Opatiji jer ne primaju djecu mlađu od 18 godina. Vidjet ćemo kakva će dijagnoza biti, ovisno o potvrdi dijagnoze vidjet ćemo šta će mu dozvoliti, šta ne. Kad kažemo, naravno, sve današnje, recimo, i te znanstvene, tehnološke spoznaje, znači, iznenadnu srčanu smrt možemo zaista u velikom broju slučajeva spriječiti, ali ne možemo sve iznenadne srčane smrti spriječiti. Dakle, niti jedan preventivni pregled, koliko god bio opsežan, dakle, ne može baš sve to riješiti. Ono što je drugo, možemo reći da je tu onda bitna ta sekundarna prevencija, a to se odnosi na kardiopulmonarnu reanimaciju, odnosno upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora, znači ranu defibrilaciju i ono što se ustanovilo da se uspješnost te defibrilacije smanjuje svakom minutom za 10%. Ono što je bitno, naravno, da bi svi sudionici u sportskim, dakle, udrugama, treninzima na terenu trebali biti educirani za pružanje prve pomoći, jer zaista svaka sekunda je važna da se ljudski život spasi. Imamo taj jedan lanac preživljavanja, znači prvo je rano prepoznavanje što se dogodilo, nakon toga odmah započinjemo sa umjetnim oživljavanjem, znači imate
jedan plakat, ja to nisam tu stavila, ruke su najvažnije, znači započeti sa masažom srca, ja ću vam samo kratko poslije pokazati. Rana defibrilacija, ovo se tiče naravno hospitalnog dalje liječenja. Ono što je dakle bitno, ako se netko kraj nas dakle sruši, siguran pristup, provjeravamo disanje, lagano tresemo, glasno dozivamo i vidimo da li on na te naše podražaje reagira. Ako se nešto meškolji, da nekakav podražaj, onda osobu i onda idemo, znači smatramo da je pri svijesti. Ako ne reagira na naše podražaje, otvaramo mu dišni put. Sada naravno prilikom ovog pokazivanja smatram da nema ozljede u vratnom dijelu kralježnice, jer ovakav način otvaranja dišnog puta je strogo zabranjen kod bilo kakve sumnje ako imamo ozljedu u vratnom dijelu kralježnice. Znači ono što je sada, vidjet ćete i ovdje, dakle otvaramo dišni put. Znači može biti sa zabacivanjem glave prema otraga, a drugo je povlačenjem donje čeljusti prema naprijed i izvlačenjem prema gore. Za lajke više nema provjere pulsa na vratnim žilama, to vam je već izbačeno, mislim sigurno negdje 2010. možda i ranije, po smjernicama za pružanje prve pomoći, znači svakih 5 godina se rade revizije smjernica za pružanje prve pomoći. Zato je sad provjera disanja nešto malo dulja i da vam 10 sekundi. Znači ono što je bitno u isto vrijeme na 3 segmenta mi ustanovljavamo da li ta osoba diše normalno. Bitno je reći normalno, ne smijemo miješati normalno i agonalno disanje. Poslije ću vam reći što je to agonalno disanje. Znači mi osjećamo, slušamo i gledamo. Naš pogled mora uvijek biti usmjeren u smjeru prsnog grudnog koša, odnosno trbuha. Imamo 2 načina disanja, znači trbušno disanje nam se odiže trbušna stjenka i nam se, znači prsno disanje, dakle nam se odiže gornji dio, dakle grudnog koša. Znači i moramo znati u sebi imati onaj vremenski orijentir što je to 10 sekundi. Bolje da je možda 1 sekunda da dulje ustanovimo da disanje je normalno ili da ga nema, nego da to provjera disanja bude kraća. Znači kad ustanovimo da disanja ima, normalnog disanja, onda osobu stavljamo u stabilan bočni položaj. Ako ne ustanovimo normalno disanje, nego sad ću vam spomenuti ili ga nema ili se pojavljuje to agonalno disanje, to je u biti, ja znam ovako reći da je to nekako da dišemo na škrg ili kao riba na suhom. Dakle, to je u principu znači nekako krkljanje, stenjanje, disanje, dakle ono nema nikakvu učinkovitost za unos svježeg kisika u našem tijelu. I vidi se prepoznaje kao jedan od znakova srčanog zastoja. Znači i ovako vam taj položaj stabilni. Dakle, ne bi se smjelo zaista dogoditi da kad se osoba onesvijesti, da se osobu ne zna prebaciti u stabilan bočni položaj. Naravno, ako smo ustanovili da ne diše normalno, da ima to agonalno disanje, započinjemo odmah sa umjetnim oživljavanjem koji sadrži znači masažu srca i umjetno disanje. Zna se dogoditi da je nekim osobama neprihvatljivo raditi umjetno disanje i sama masaža srca je itekako važna, čak se za lajke i preporuča da je to učinkovitije, zato jer da kad mi redovito to pumpamo, jednostavno cirkulacija ide jednim ravnomjernim tijekom. Dakle, nema prekida znači, od masaže srca do upuhivanja zraka, ali ja ću vam sad to pokazati. Mi moramo znati naravno odrediti mjesto na kojem se ta masaža radi, moramo znati kako ćemo staviti položaj svog tijela u odnosu na tu osobu na kojoj to radimo i naravno sam ritam, koliko brzo to treba raditi i koliko jako stisnuti. Ako se radi o odrasloj osobi, uvijek se radi masaža srca sa 2 ruke. Mogu ja dole? Znači stavljamo naša ramena u razinu prsne kosti, laktovi moraju biti spruženi. Dakle, koristimo biti snagu našeg gornjeg dijela tijela. To idemo, nećemo sad sve, ide 30 puta. Nakon toga idemo, znači imamo umjetno disanje. Ako upuhujemo usta na usta, posebno ako je to drugi pokušaj, nego se vraćamo na masažu srca. Biti ima ona pjesma od DJs-a Staying in Life, znači kad se pustimo tu glazbu, znači tim ritmom treba raditi tu masažu srca. Tu vam piše da brzina treba biti 100 minuti, sada se kaže od 100 do 120 minuti, dubina veća od 5 cm i naravno da treba biti jednak omjer između tog, dakle, pritiska, kompresije i relaksacije. Ovo sam vam ponovila, omjer je 32 i ovo je naravno, ako imamo vanjski defibrilator, da ga odmah naravno
primijenimo. Ja ću vam sad opet reći jedan primjer. To sam inače čula sad nedavno kad sam bila na jednom kongresu, što se dogodilo u nogometnom klubu Rijeka. Znači, domar njihov, ili kako se to zove, ovaj koji skuplja lopte, kopačke. Uglavnom, bila je to, mislim, stvarno na kraju bila sreća. On se srušio, inače on je prije toga prebolio COVID, ne znam točno koliko je prošlo mjeseci. Srušio se i srećom ti dečki, nije bio sam tada u klubu. Bili su dečki koji su educirani za pružanje prve pomoći. Nogometni klub Rijeka ima AVD. Oni su započeli sa oživljavanjem. Drugi je donio automatski vanjski defibrilator, defibrilirali su ga, došla hitno, otišao u bolnicu, on je, bila sam sliku, i dalje, dakle, veselo s njima sudjeluje u svim, dakle, poslovima kluba. Dakle, to je jedna lijepa priča koja je dobro završila, a evo, možda nije trebala. Da je bilo drugačije. Ono što je, ja bih za kraj rekla, znači u tom našem, dakle, zbrinjavanju sportaša. Naravno da su sportaši jedan poseban, bih rekla, dio društva, posebno vrhunski sportaši, da oni prolaze naporne, dakle, trenažne procese, da su opterećeni psihički, to će kolega govoriti, i da naravno itekako pridonose promociji naše zemlje. Mislim da zaista svi skupa moramo itekako raditi, dakle, zajednički, dakle, sve osobe koje sudjeluju, dakle, u sportu, znači treneri, sami naravno sportaši, i liječnici koji su im pridodani, da ta njihove sportski rezultati možda se vinu u još veće visine.